Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela inimbango mhla ka-16 January. Namhlanje-ke guys, bekade kuwusuku lokufihlwa kukaLwekamva le endaweni yasemakhaya. Kube nomunyu nokudabukisa okukhulu, umndeni wonke bekade uhlangene kodwa kungahlangene ngokuhle. Kuthe kusanjalo-ke ngapha uLwandle naye ubhizi uyazisola ubhuti, kodwa unina umqinisa idolo, uyamtshela ukuthi awukwazi ukuthi ukhulume leli qiniso. Uyasho uLwandle ukuthi wena ma awazi lento le iyangidla mina, angisakhoni nokwazi ukuphefumula. Athi mntanami, uyazi ukuthi ngumeli mina, ngike ngivakashela lapha ejele ngibona iy'ngane ey'ncane ey'ngangawe ezinenhliziyo enhle njengawe, ezimsulwa nezimnene njengawe, yifika laphaya zibone ukuthi ngampela impilo inzima. Impela uma kuwukuthi awuqini kuleya ndawo, kungcono khona ukuthi ungayi. Ngcono khona-ke nawe mntanami ukuthi uy'sindise wena, ungavumi ukuyolikhuluma leli qiniso, ngoba-ke amaphoyisa azokwenza isiqiniseko sokuthi uyaboshwa. Hey guys, uLwandle umane washo kahle ukuthi kumele ma ngiyisho yonke lento le, ngiyasho nje ingicindezele lento le. Mengivala amehlo ngibona uLikamva ingigqolozele engibuka ngqo enhlamvini zikamehlo. Manje ngingisakwazi ngampela ukuthi ngiqhubeke ngithwele leli joka leli elingisindayo. Hhayi-ke guys, kuyabonakala-ke ukuthi-ke uMrs Zondo akayimisele nje nokubona noma eyodwa yey'ngane zakhe ingena kuleya ndlu leya ebandayo. Akupheli-ke lapho guys, ngapha-ke emfihlweni kaLikamva emakhaya, uZoleka naye bekade efuna ukufika, kodwa-ke bebengazwani noThumeka ngoba phela inhliziyo kaLikamva-ke inikezwe uqhawe. Ufikile-ke eza nge-private jet elethiwe nawuLazarus ekade emphelezela. Hey guys, uThumeka umane wakuthula wathi nya njengengolosi namhlanje. Kwale ngisho esehambe eyokhuluma-ke uZoleka laphaya esho ukuthi dadewethu, ngizokupha ihlombe lokukhalela, awuwedwa noma inini uma ungidinga ngizoba khona. Kubonakala nje ukuthi kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Yonke le nkulumo akayilalele yena, into nje emhlukumeza enhliziyweni ukubona indodana yakhe ilele kabuhlungu kanje laphaya. Akupheli-ke lapho guys, sengathi-ke kuwona lo mfihlo kaLikamva bekade kukhona ozuze kakhulu ngawo. UNtsiki-ke udadewabo kaHlathi uhambile wodlala ipholisi phela emasingcwabisane kaLikamva, kodwa kuthe sekuphume imali waqamba amanga emndenini wathi kuphume u20,000 kanti kuphume u60,000. Manje-ke uGirl uthathe u40,000 wawufaka ekhwapheni, uloke nje eqalaza ukuthi ngabe kukhona yini obonayo. Kodwa-ke umuntu obonile uyedwa, uXolani okuyindodana-ke kasisi lo ogane uThulani. Ulitshele lonke iqiniso unina, washo ukuthi-ke uNtsiki ubovu imali njengoba umbona nje ehla enyuka engathi indoda yosa ithumbu. Uhambile-ke usisi lo ogane uThulani wayemkhonfranta-ke uNtsiki, washo ukuthi wena uyithathaphi imali engaka. Wathi uNtsiki, hhayi bo, uhlangana naphi wena? Wathi sengiyazi ukuthi wena uthole 60K, waqamba amanga wathi uthole 20 laphaya emndenini. Wathi yabona-ke uzongisiza ukunginikeza u15,000. Uma ukuthi awunginiki ngizohamba ngibatshela lonke iqiniso. Wanqala wanqaba-ke uNtsiki ebona ukuthi u15,000 imali enkulu. Wathi hheyi, uyazelaphi wena imali, usekowuphatha no15,000. Bonakala ukuthi nje lawo mazwi anokudelela phakathi. Ushilo-ke usisi lo ogane uThulani ukuthi sengiyahamba sengiyobatshela. Wathi eyi buya. Waqeda lapho athi khululeka ngizokunika imali yakho, ngizokunika. Kubonakala nje ukuthi uncamela khona ukuhamba ahambise lo 15,000 kunokuthi-ke alahlekelwe iyona yonke imali ebekade eyitshela ukuthi uyitholile. Hey bo guys, abantu abagojela amapholisi bakithi kunzima. Akupheli-ke lapho, uqhawe-ke uphapheme guys naye esibhedlela. Uphaphame kabi-ke sewuzodlula-ke nomngcwabo akaLikamva. Manje uphaphama nje uyedwa esibhedlela, uyandwaza uGirl, ubuka wonke amacala esibhedlela. Uyay'buza uyay'phendula ukuthi ngabe inhliziyo yakhe isiphinde ya-act-a up yini. Kodwa-ke emva kokuthola inhliziyo kaLikamva ubonakala enokuthula futhi nje engenalo ngisho uvalo. Asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle naye aphaphame ngokuphelele. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa uku-subscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela inimbango mhla ka-16 January.
Namhlanje-ke guys, bekade kuwusuku lokufihlwa kukaLwekamva le endaweni yasemakhaya. Kube nomunyu nokudabukisa okukhulu.